Tere armsad Plaastrid peale kanali vaatajad, mul on nii suur hea meel tutvustada teile Andrewd, kes räägib küll inglise keeles, aga ma tõlgin tema siis nii-öelda kogemusloo teile kohe ka jooksvalt eesti keelde. So, hello Andrew. Hi. And tell me about your journey. Okay, so I've been patching for maybe 2.5 months, and I've many experiences and good testimonies about it. So, Andrew ütleb, et tema on kasutanud praegu plaastreid 3 kuud. Which one have you used? I've used X39 mainly, I've used Ice Wave, and I've used Eon. Ta on kasutanud siiani siis 3 plaastrit ehk X39, Eon ja Ice Wave. So, what was your biggest problem you want to address? My biggest problem was my mum died in April, and I was a main carer, and so I had a lot of organizing to do, and didn't realize that this pain in the back of my head was, I thought it was maybe high blood pressure, and I put the X39 here and it was still there. After 2 months, a friend of mine from Estonia said to me, put Eon at the back of my neck, which I did. Next day I woke up, no problem. For the next 5 days I continued. Now I don't need it. Tema kõige suuremaks mureks oli tegelikult see, et ta oli oma ema hooldaja, kes läks teisele poole pilvepiiri siis aprillist, aga sellest suurest pingest jäi Andrewle pea tagumise poole valu. Ja alguses ta proovis X39-ga, aga peavalule see ei mõjunud. Kuni siis tema üks sõber Eestis soovitas talle panna hoopis Eon sinna kukla peale ja pärast seda on tema see suur ja vaevav peavalu läinud. So, anything more? I've got many more. I have also 3 trapped nerves, which I put the Ice Waves on both sides, the brown one and the clear one. And also I noticed straight away that I'm sleeping much better. I'm also dreaming, which I've never dreamed. I remember my dreams, but I remember every single dream every night. Some of them are a bit scary, but... Nii, Andrew jagab meiega oma kogemust edasi ja ütleb, et tal oli kolmiknärvi põletik seljas, mille... How is your back now? Back is fine. Nii, selg on korras, ta kasutas selleks Ice Wave'i plaastreid ja teiseks ta ütles, et tegelikult koheselt läks ta uni paremaks, et ta on maganud väga hästi ja mis kõige huvitavam, kuna tema pole kunagi mäletanud, mida tema unes näeb, siis pärast plaastrite kasutama hakkamist on temal väga erksad ja meeldejäävad unenäod, mõned neist ka pisut hirmsad, aga sellest pole midagi. So. One other thing, my weight is good. I'm eating much better. I've been going to the gym for 4 weeks now, and I feel 10 years younger in my body. Wow, kuulsite? Andrew ütles, et ta hakkas jälle trennis käima, ta tunneb endas nii palju uut energiat ja jõudu, et seda teha. Ta tunneb ennast 10 aastat nooremana. Nii et, thank you very much, Andrew. Thank you. Teiega kohtume peagi. I got one more thing to say. Okay. Patches work. Get involved. It does work. It will change your life. Ja Andrew ütleb veel lõpetuseks, et plaastrid töötavad. Tulge ka, proovige, kasutage ja andke endale võimalus. Bye. Olgu, bye!